Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiralun pohaba memandu murung drone. Nyo kadulok mawuci ni bak video nyo awuci dikena bahas kesalah sidro pengkhianat yang paling pengkhianat di muka bumi Aceh. Nakeh ke situ apet yang pun toh teman situ apet nakeh si Malik Mahmud Al-Haidar. Nyan si Malik Mahmud haram jadah palih bajeng laknat ijakrung nyan. Urang poh wali jihan. Nyan Malik Mahmud urang poh wali. Benar tu pula urang drone. Nyan Malik Mahmud Zaini Abdullah karya zaman. Alih nyan si Zakir Manaf. Nyan awak nyan ketua pet bui tuha. Ase tuha pet nyan awak nyan urang poh Tengku Hasan Muhammad ditiro Tengku Ciram dua. Nyan dalam videonya khusus tok ke awak tuha pet yang pelelun perah. Yang pelelun tenak, yang pelelun caci maki, yang pelelun lawan nakeh perti ase-ase si tuha pet. Yang fontat ulai ya. Yang wali nanggro, toh wali nanggro toh. Yang wali nanggro si Malik Mahmud haram jadah laknat tilah bajeng Madura nyan. Nyan urung penget bangsa Aceh, urung penget don Syiram dua. Nyan bener tepu si Malik Mahmud Al-Haidar haram jadah laknat tilah nyan. Nakeh urung pelikut perjuangan indatu tu nyan. Nyan si Malik akhirnya ni kon keturunan Aceh Syiram dua. Nyolun perah bak don kon asli keturunan Aceh binatang nyan. Nyan binatang palih Malik Mahmud. Si Malik Mahmud yang ulai nyan Malik Marmud padahal. Hana cocok Malik Mahmud akhirnya. Nyan ji wajib darah bangsa Aceh. Nyan binatang haram jadah nyan di Europe ini berukon. Di Europe golong pernah ji diwa Aceh dan hanamu ditoh pih perjuangan Aceh pakibanka. Namun ji senak-enak ji dijak wa Aceh didih kedih Aceh dijak sapat do dia cok mendamai dengan pengkhianat yang kaluh poh bangsa Aceh. Maka urang do nu Syiram tuah berteguh-teguh bak memilih kalinya. Berteguh-teguh bak memilih. Nyan Malik Mahmud Syiram tuah pat mentong menyono temu saya munafik nyan hala darah binatang Malik Mahmud nyan. Hala detat darah Malik Mahmud Syiram tuah. Bunuh patih demi Allah lun pegah nyawa jut cukup berat hala darah si Malik Mahmud asih nyan. Nepoh kedih asih nyan. Nepoh nu timbak. Nepoh menyoji nu timbak binatang tuhan nyan si Malik Mahmud nyan. Yang khusus ke binatangnya lun pegau video segai. Kunu kalon jih ohna hebat. Jih siro warga Europe pun na rencana yak cok lun kena dah. Yang ke binatangnya lun putebit video. Ke Malik Mahmud. Si Malik Mahmud anak bajeng haram jadah. Bijeh Belanda. Ia boh Belanda. Maah gasa lun pegah. Memang jih urang poh bangsa. Kurang menan kol le ni bak gasa. Menyotau ngon parang bak takun hambo laju meninggal urung drone yang poh Syiram tuah. Fahla Allah bi kurung drone. Nyan si Malik Mahmud nyan urung penghancur akidah bangsa Aceh yang puntat. Nyan asih nyan. Oleh nyan diajak masyarakat Aceh, diajak ulama Aceh untuk diperluh generasi Aceh. Nyan benar depu Syiram tuah. Nyan si Malik Mahmud haram jadah binatang laknat tilah nyan. Harum ji tinggal di bumi Aceh. Harum binatang yang tinggal di bumi Aceh. Nelit kedih binatang nyan. Si Malik Mahmud nelit Syiram tuah. Bek yon bak nelit si Malik Mahmud haram jadah laknat tilah Maduranya. Yang ji hasilnya ni deh pak ji. Di Singapura ji raya. Di Singapura ji raya. Di Singapura jak dikula di Singapura si. Yang binatangnya. Baik nak pakai binatangnya ji urang Aceh hatili kon. Si Malik Mahmud nyan kon dasar ji. Urang asli Aceh ji kon. Nyan lun perah Syiram tuah becut ba urang don. Menyojut. Si Malik Mahmud nyan nunjuk rasa gede binatangnya baik le tinggal di Aceh. Baik nak petren ji kuali nanggro. Baik nak petren. Jih nulit di bumi Aceh. Harum binatang tubuhnya. Tubuh si Malik Mahmud nyan harum tinggal di bumi Aceh. Hana keterimong oleh Allah. Tanuh Aceh, tanuh Aulia. Baik sembarangan yang mencuca. Le urang don. Menancit ulama-ulama suhu.
Baik tan lembu cuca nang ro Aceh nyan. Karena yang pemerdeka Aceh nak bijih-bijih ulama, bijih-bijih ulama, bijih-bijih raja yang pemerdeka Aceh. Baik nak harap merdeka Aceh ba urang Europe. Baik nak harap. Ana pergi yang melumpur urang Europe deh, yang pu ya petimang bong, ya yok dro deh ba PBB. Pu yok dro PBB. Pu nak kemajuan. Menyona behoi no sama-sama tak wo. Tak pejuang nang roh hai urang di PBB deh, yang kadong yang kaya putih belah untung deh ba PBB. Menyona behe. Tajak wo sama-sama tak bila nang roh. Tak pekong hukum pot Allah. Nah behe, abusi siap pajan mentong menyoba urang Europe ka siap. Blow senjata gero baik jak mendahoh buat masyarakat Aceh. Baik jak kolek peng buat masyarakat Aceh untuk jak blow senjata. Nyam segai yang pelik. Baik jak bi habar mengat ke bangsa Aceh. Menyo Aceh hana menjalok merdeka. Baik jak baik sampai dikeli bangsa Aceh tiba rekok tu. Nyo koli tiba rekok tu ka. Ike ka meribe mungkuh ka kuping rekok. Menan ka kalun pegah. Meribe mungkuh ka lumping rekok pi hana lung khun tiba rekok tu. Memang apa dah kun yang pemerdeka Acehnya nak ke para anu bijih ulama olehnya keturunan raja yang pemerdeka Aceh ceram tua. Baik tak nak dengar ia kayat musang awak Europe di pu asnawi ali arif fadilah nyojehnya apa ya dengar ia kayat musang mendumba banyak. Nyawa busi pegawai yang di Kanada yang benci le urang drone nyawa kelu. Abusi urang gasin. Si penghina ulama suhu laknatillah berhala Pancasila. Nak bengeh? Bengeh kun kau uci baik ya kun kedua orang si. Yang kan kun ke kedua orang si nya gah galak tu. Menyo bengeh gelut. Okey kaji menan menyo hai seram tu ah. Terima kasih beridat. Assalamualaikum.